Accabada dibatta intradas intra de regioni e governo. Sa Commissione paritetica Statu-Regioni ad approvato in norma sa ponere in atto su statuto de sa Regione Sardigna chi vorrà legittimo i disponimento statutario de s'articolo 8 chi fuerant des intradas. Po effetto dei normas chi capint in cuss'articolo, a sa Sardigna aspettant 894 milioni, si confroma a sa dibatta intradas de su 2010 a su 2014. Po su 2015 su Stato ha già donato 300 milioni, da varrant 594 chi ant essi versaus in 4 annos, unos 150 milioni a s'anno a cumenzare de su 2016. Po su 2015 sa cumpartecipada de is intradas in Sires, i giogos, i reserva matematicas e i redditus de sa capitale balint prus de 135 milioni de euros, secondo cantu scriit s'ANSA. I resursas ant essi versadas in derettura a sa Cassa regionali, sena passai antis de Roma e duncas s'averiguada da essi prus lestra e su Statu non at podi prus arrenconare reservas in su patrimoniu pubblicu. Custu cantu di bessit in su 2005-2006 e est andadu a innantis in meda, mancai a patentu resurtus a mitadi cun i resursas de su 2010, a nau Pigliaru. Custa giunta ha pigadu in manu su luegu custa partida, po chi siat rispettadu su deretto ottentu. Po Franciscu Sanna funt i normas chi pedint afficcu mannu a su Statu e a sa Regioni, chi at podi boddì prus resursas dei giogos chi sa norma de firmesa ha passadu. E is affoghigius ammagnant de su 2,5% a su 17,5%. Est unu resurtu de importu chi si donat seguresa po is resursas, a nau Pacci, un atteru arrogu de sa storia chi assettiaus a pustis de sa bogada de sa vincu de firmesa. Igresias, posteggios dedicados a feminas. Lompius in igresias puru, i posteggios a colori de rosa. Est a nai unos cantu posteggios destinados a femina pringias o chi si movint in vettura paris a filigheddu piticus. Is posteggios a colori de rosa dus ant cuncordaus is traballadoris de sa sociedade partecipada de s'amministrazione comunale Igresias Servizios, proprio accanto de unos cantu logos de importu de sa zittadi. Sa pedida de ponere is posteggios chi funt nomenados posteggiu de rispettu, c'ano disciplinaus de su codice de s'arruga, l'aiat presentata un anno oe in Consiglio Comunale Alberto Cacciarro, a capo de su PDC, boghendinde un ordine de sa D chi s'Aula aiat approvadu a tot'omini. Carbonia, incingiau su skate park. Dant incingiau a Riseru, su parcu nou de sa zittadi, po is amantiosos de sa tauledda cun rodas. Difatti sono gruppu de pattinadoris a recalificau unu logu abbandonau e lassau a su desincuru accanto a sa prazzitedda de Bia Cannai in Carbonia e dant torrau a sa zittadi. S'acontessit dant concordada in occasione de is affestus po sa lompita dei 77 annos de Carbonia. Sardigna, traghetto a prezzu bonu po is sardus. Po i residenti e is persones nascias in Sardigna doiat dare una tariffa de 14 euros valida totu s'annu intra de s'isula e su continenti. Dat annunziau su presidente de sa Mobile Lines Bissenti Onorato. E custu su resurtu de unu traballu fattu in concordu cun su governo, at ispricadu, ca cun custu governo s'est furriada possibile una continuidade territoriale averu. Enciant a essi arrimadas a una banda is polemicas de is sardus contra se biagis de temporada. Su prezzu de su traghetto a Serrao Bissenti Onorato de occannun da vasciada in una maniera de consideru. Narcau, su presepiu Maurreddinu. Occannu puru s'amministrazione comunale de Narcau, grazie a s'arti de Regina Zara, ha concordadu sa mostra dedicata a su presepiu Maurreddinu. Su nascimentu dedicau a totus su sulcis e no a Narcau Scetti e traballau a finu in ogni particolare e i bistimenta de is personaggios, Regina Zara dus accosius cun rispettu umannu po is originalis. Po totu sa temporada de Paschigedda, sa mostra est operta in via Carbonia, numero 4 in Narcau, a Mengiano dei 10 a mesudì e a Merì dei 4 ai 6 fino a su 6 de Gennargio.